Kampanja Učionica iz snova namenjena je deci u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, vaspitačima, učiteljima, profesorima i lokalnim zajednicama. Hajde da motivišemo lokalne zajednice u Srbiji da se udruže i doprinesu poboljšanju uslova rada u vrtićima i školama. Osmišljen je izazov u kom je od učesnika traženo da se udruže i urade nešto lepo za svoj vrtić ili školu. Da uspešno sarađuju i to prezentuju u obliku fotografije na landing stranici koja je kreirana kao platforma akcije. Školama i društvenim zajednicama koje koriste internet kao sredstvo informisanja ili zabave plasirane su informacije i omogućeno je da se na jednostavan način uključe u kampanju. Kreirana je spontana reakcija lokalnih zajednica, čiji su članovi delili vesti o kampanji na društvenim mrežama, objavljivali vesti u lokalnim novinama ili podsticali članove raznih društvenih grupa da se uključe u kampanju. Ova kampanja uspela je da ujedini cele lokalne zajednice. Zahvaljujući izuzetnoj posvećenosti agencije, klijenta, vrtića, škola i lokalnih zajednica, kampanja je realizovana sa ogromnim uspehom u odnosu na postavljene ciljeve, čime je uključenje kompanije u društveno korisne aktivnosti podignuto na novi nivo uz ostvarenje svih zacrtanih ciljeva.